تماشاوان هێژا ئەندام بوونا سوێدێ ناتۆ de her wiha bandora revenda Kurdî. Bi taybetî li Swêdê İsmail Kamil parlamenterê berê yê Swêdê her wiha Serokê Konfederasyona Revenda Kurd li Stûdyoya Kurdistan 24 mêvanê min e. Bi xêr hatî keke İsmail. Spas bo bênerînan. Keke İsmail prosesek balkêş li Swêdê tê jiyandin. Proseya endam bûna Swêdê ne tenê ji bo Swêdê her wiha ji bo raya giştiya cîhanê jî bûye mijarek sereke. Tirkiye dijberiya xwe bi taybetî li dijî endam bûna Swêdê digire. Eger avê çi ye hesta li Swêdê çi ye di vê derbarê? Bêguman Swêd, Finlanda her du dewletin hemû welatê NATO, 29 welatê NATO dixwazin Swêd û Finlanda bên ji ber him hêzeke li alî ekonomî bihêze, him jî li alî eskerî her du welat gelekî bihêzin. و ew 29 welatê dîtirî NATO gelekî kêfxweş dibin bi derbasbûna Swêd û Finlanda ji bo NATO. Çima Tirkiye kêfxweş nabe? Çima Tirkiye kêfxweş nabe ji ber du sê tişta. Yek jî Swêd biryar daye ke çekê xwe nefroşe Tirkiye. Embargo serdaniye. Ji ber wê jî Tirkiye wekû welatekî ke gelek hêrîşa dike li ser dijminê li ser mêvanên xwe li ser welatên cîranên xwe li ser Kurdan ji ber vê yekê ew dewleta hanê weke dewleteke hêrîşker e. Biryar di Perlemana Swêdê hate stendin ke nabe em çekê xwe bifroşin Tirkiye. Helbet ewa Tirkiye gelekî pê nexweş bû. Lê aneka furseteke ji Tirkiye re ke Swêd derbasî NATO bibe şertê xwe li ser datîne, mercê xwe li ser datîne. Di do ew e dibêje Swêd gelekî danûstendinê xwe bi Kurdar dike, ew Kurdên bêtir Kurdên Rojava û ewana jî rêxistineke terorîst e. Ew her du şertê xwe li ser Swêd datîne ke divê gavên bi paş vegerîne heta Tirkiye qebûl bike ke Swêd û Finlanda her du jî derbasî NATO bin. Keke İsmail niha yek dîtina Tirkiyeyê din heye dibêje ku me di rewşa Yunanistanê, rewşa Fransada me xeletî kir. Tu zanî Yunanistan û Fransa ji NATO dûr keftibûn dîse vegeriyan. Niha bi hatina Swêdê û Finlandayê nav NATO dibe cihek weke û parastina terorîstan dike. Yani ev mijara got Tirkiye tîne ziman çend rastiya wê li ser herdiye heye? Tu rastiyavê tu neye ji ber Swêd du tişte eşkere dike. Yek şê PKK wekû Yekîtiya Ewropa, hemû welatên Yekîtiya Ewropa, Swêd jî biryar daye PKK wekû partiyeke terorîst e. Yani li ser wê mejarê hemû razî ne. Milletê Swêd jî wî tiştî zane, partiyên siyasî Swêdî wî tiştî zane, Tirkiye jî wî tiştî zane. Tirkiye dibêje ew kesên li Sûriya yani YPK'ye, PYD'ye ewana pêwîst e ew jî bên stemplekirin wekû terorîst. Swêd jî dibêje ême dewleteke ji 27 welatê dîtirî Yekîtiya Ewropa ne. Ew welatên Ewropî biryar nedanin ke ew her du beşe wekû terorîst hesab bibe. Amerîka bi xwe jî danûstendinê li gel wî beşê dike. Ji ber wê jî bi nisbet Swêd dibêje ême tu biryarê awa tu neyê em karibin wan YPK û PYD wana wekû terorîst bibînin. Keke İsmail mijarekî balkêş got Tirkiye dîse tîne zimane ve Tirkiye dibêje di parlamentoya Swêdê bi taybetî birêges Kurd parlamenterên ku li vir heyî terorîstin ti bi xwe parlamenterê bûyî li parlamentoya Swêdê yani axaftinekî wisa li ser parlamentoya Swêdê ti çawa dinirxîne? O delîlê Tirkiye baş tê negihiştiye ji yani yasaya bingehî Swêd. Li Swêd her parlamenterek karî danûstendinê her kesî re bike. Karî her kesî dawet bike wekû mêvan. Yekek ji wan tiştê balkêşî ke Tirkiye tîne meydanê ew e ke danûstendin yan jî hevpeyvîn li gel hineka tê kirin nabe vêkirin. Yani ew li dijî siyaset û yasayayê Swêdî bingehî ne ke her kesek bi bîr û bawerê azad kare danûstendinê bike, kare pêwendiya bike bi şertê ke ew kesana ne terorîst bin. Ew kesanê di hundirê Perlemana Swêd hatine dawet kirin
یان جی هفپیوین لگلوانا نه هاتن حساب کرن کش گروپی تروریستانه یعنی سوید جوی آوی ده یاسای سوید اشکریه هگر گروپک وکو تروریست به حساب کرن نابدانستن لگلیانا لکسی دروی ویا من كان رنجمرون رازي بالسروانيان أو هيك ناب وكو بالجهك تركيا بكارتينا كما مرودان استندني وانا عربكا بله دیسه تومتین ترکیه برانبری سویدی دبیشه گور روندا کردی که اسماعیل نام جاراتیه و کسروک کنفدراسیون روندا کردیشی دبی روندا کردی لسر حکومت سویدی لسر رعیا گشتیا سویدی خودی باندورک مزنه yani ev yek welatek çawa dikare biki mijarek de proseyek endam buna NATO de vekî nimûne Kurdên meyl Swêd ke 150,000 heye bi texmîn revenda Kurdistanî li Swêd gelekî bihêze di nav partiyên siyasî Swêdî de parlamenterên Kurd ew 10-15 salê dawî bi giştî 5-6 derbasî parlamento dibe بگومان دشمنین کرد یعنی چه ترکیه به چه سوریه به چه عراق به چه ایران به بوان نخوشه که پارلمانترین کرد دیانوی استهانه که در باسی ناف پارلمانتو ببن دانستندنی خواب به هیزن سیاسی سویدی را بکه سمینارا بکن لسر کردستان یعنی تبیرا مختص بخول هندره کردستانا هندره پارلمانا سویدی دا بوم به 20-25 دبات لسر کردستان هاتیه کرن سمینار لسر کردستان هاتیه کرن إذا نتني تركيا إيران عراق وسوريا وكو ولاتن داغير كر نبدلوانا كأو سمينارانا ببا أو بيرو باوريا آزاد ببا حلبچا وكو جنوسايت هاتي حساب كرن هلبت روندا كردستاني بآليكاريا دوستين كرد ناف برلمانتا سويدي ده همو بارتين سياسي سويدي ده بش قرتي دكين كحلبچا أنفال وكو جنوسايت هاتي حساب كرن بش نيارا كان هاتي كرن كشنغال أو إيريش السر إزيدياش على داعش ده وجي وكو جنوسايد بحساب كده إما وكو كونفدراسيون روندا كردستاني كوميتي جنوسايد مدروس كريا كوميتا دوستاني سويدي وكردي أو 10 سال بجداره بردوام دكاري خدا أو هم تشتانا طبيعية يعني نتني تركيا ولا تدي ترجي بيان نخش مجارك بيجو ما بالكيش كي إسماعيل يعني إنها روندا كرد لسويدي أم هردو لويدر يبون رفنده گلک اکتیو ده همو وارن جیانا سیاسی عبوری مدیت همو کلتوری یا سویدی ده گلو ولاتک دکاری ببی آستنگ جویه که را بیجی بی چه نابی کرد اکتیو بین ولاتک ایدن يعني قد امكاني يعني قال سويديين ده برلمانتو ده بارتي سياسي ده دي بيجنا بن في تشتي قبول بك ولاتك حقي وتنيا درباسي ناف سياستها هندري ولاتك دي تربا يعني ام دبينن الوقت خد جي وزير تركا هولندا تخصن درباس بن اوار ريلوان قرتن يعني اوا تشتكي جريداي بسويد برلمانترين كورد للسويد الجوريا سايا سويد كارتك يتر نلجور يا تركيا يا ايران يا سوريا يا العراق بدلوي يا بدلوي يعني هر برلمانتركي ايرو رول سويد كبر اندامي برلمانه كشرفندا كردستانيه هاتيه ويدا آزايا سمينارا بك دباتا بك بان خلكيك ميفانا بينا بخو سفر بك ديليغاسيونا بينا هو ما في هر برلمانتركي سويدا رنجا او ما فعل تركيا يعني الولايات دي تر وكو عراق وايران وسوريا تنبا هو يا ساي بنجهي سويدا كيكي بسمع انه هم مشارك هي كود استا نافنتوي دشيتي اخافتن رايا گشتیا جیهانی جی مسئله دیگری دستاکم به اندام بونا سوئد و فنلند دناو ناتو ده گرینگیا ترکیه دناو ناتو ده لاواستر دبه کو ترکیه و مجاره به هن بابتین دن وکی ایکو املی سرد آخفن دخوازی وان مجاران زیدتر در خپیش درastیه ده یک مجارین سرکه اوه بگومان شبر در باسبونا فنلندا والسويد وكو دو دولة دوست كرد كدرباسي ناف ناتو ببا ويقارب الريل تركيا بك درياب كاراني نافيتو ده شبرويه كي درباسبونا سويد وفنلندا شبون ولاتن شبو وان نافوان ولاتن ناتو دنا تركيا لواستك اوا تقارب مرجب
بنگهینه یان جی هدف بنگهی ترکیه ناخواز سوئد و فنلندا در باسی ناتو بش بر سوئد و فنلندا حساب دبن شوان ولاتی دوستین هری نزیکی کردای که اسماعیل ها جوین ل اسپانیا دی بیکرن سروکی امریکا جو بایدن جی بشاری دکن تی گوتن کول وی داره وسا تی گوتن کو ترکیه دی گاو پاش و باویجه سوئد و فنلندا بربه اندامیتیا ناتو و دی بچن تی چاواده بین از باور دکم هنگر اسپانیا جنبه هیوا که دو هیوا پشتیوی و ترکیه به پاش و باویج وانگاوی خواه او اگه کی نرماله هنگر مرو لوان اکسپرت و بسپور ناتو گداری دکه دیبجه او شرطین خواه وقتا کیو بسرک ناتو وقتا دانمارک با جارك ديتر قال لك بهيز وبخورتي اللي دجي ويبو قافي خب باش بابي انا از باور دكم تركيا شبو سياسة خوي ناف هندر وانتشتا جارك ديتر اشكال دكو بلاف دكا لتركيا نكاره همبر بيستو نه ولاتي ديتري ناتو كدبيجن هبونا سويد وفنلندا ناف ناتو ده بهيس كرنا ناتويا دو دولة ديمقراطينا يعني هو سيرة كتركيا بخواد بيجي سويد فنلندا نه ديمقراط و پشگرتیا تروریسم دیگه بخوجی نابجه ما في كرد لتركيا هي يعني الولايات ديتر هي يعني انا عم دبين نقول لك جارات بمهيري شي روجافاي كردستان بكن 6 كيلومتر امي وان دور بخن باش مليون ك 2 مليون 3 مليون كرد هاجر 6 كيلومتر هر وجاردي ببه جيران تركيا يعني هر جواب باشتر سوريا قشي تاخذ استخو از باور دكم سياستا هندري تركيا ايرو روش تحديد دكه كوان غابا برو پیش و باوجه لی از دور نبینم دمک تقول لك نزیک تو غاوی خب برو پاش و باوجه از باور دکم اگر سوئد بیجه امی هناك چکی خو بفروشن تا ادوجم و شیر کافی با سپاسیاتت کم که اسماعیل کامل پارلمانتری بری سوئد سروک کنفدراسیون را وندا کردی تو میوانیم ساخت و بالبر